Where ya bone? Echedie ya bone. Hey. Echedie ya bone. Wan famra kwan so. Wan echedie so age peme. Ade nkura sesam no no. Ema hwanom. Ama saa oba no. Wo ba nchimifo no. Ade nkura sesam no no. Sabi mpreduasa. Woni tetiye woni fie. Samum. Na wachimi papa. Ade enti. She. Na wukura wanya. Nasa ko mampani mpana ne wo a krasi ni ba akafa kwokwo a wo fie Samum wo de na Bema abeto abonten o mampani wanya nipa ayefo ya mamu nyina akwaba ahaye Nana Bema TV na Nana Bema obehu no ewo KENYASE ADWUMAM KENYASE junction Gawo junction eho na abehu no na Nana Bema twedi ampokam nyankopon ne nananom ndema hodo om ne ye no enwanwa ti ye ndie yate ne ehunahunu ene ye dia dance ye dia ende ye beton no e de namaw enema hodo a nyame de ne ye efa ne dwumadie edura nyame ema no kofa free India bae ene obete no wate bio na wo aso ahu se ampa wo ha odadwen ni amane a baabi ba akopɛ na wo so odo ani kire na afi wo ha no odadwen no amane no ni nyina so efiri ho na aso nya sumdie san so so yebosome nkron ba no enso ebi nana awie ye mo akwaba mejusu abru BRETUO wote sai akonoba no no ona ya akonoba na akonoba no no mi hu ache papa obokuafo ani esewala obokuafo ani o esewala ebre bia obia behu bia se papa obokuafo ani se onu so nya eye pa se onu so nya nana me de me kase miniwa na meboa ti de yese yenim na nadwe no yenso kanea emfa enhwenanim ti wadaroma enedi hu adanse kakra kire ahwefo a ehwe na omuhu yo me da si BRETUO ba se na me fra wa konoba wadi ho se de wasi papa yesisu e de wa himrantie sheta pampe wa bone pampe ya de nyame ase da dana nanom ase ade nyamai de womu na ye ade ni nyaba ma brew de we sa yese na hwibiso no yese ati wo pede be yama nyesa na fe de me hu se wenu na nyame ase yo de owo bia na ni nso o se nya no bebiri ahwefo de munya no bebiri a wo se sika no so ye bebiri edin na ye bebiri no wo se sika no sika ne de aba na eye na no bia wo ka boot sika ma wo de ye dai nana yanko ahwefo madaroma ma ya na Nana Bema ya frame na Bema kenten oyoko oba no tano yire mi wo KENYASE ba me hanum se ya ba bia mi butu aye KENYASE ADWUMAM KENYASE Gawo junction aha ubedro na me samboard si wo ya twroso nipa mfon kwa eti ye papa me no abrewe jata Elias red bulb mi kunu no mie ba bia de be fa bia me na me wala police fo mienu aha me na me wale bosom suman brafo adadwo wo ya wo bechew me wi amasan wale aniso chief inspector aha me na me buodro mema mienu a police fo mienu aha etimi dia me buodru pa mi sroche abrewe jata no KENYASE Gawo junction ehwa na me wo ehwa na me yata no komfo eya mi se obi hwe me da enti so wan hwe me da dia wonim me da se me dia se da kese be ma Nana Bema TV na me dia ma hwefo a mo hwe na me dia ma omo yeso adwuma viewers munyina mo hwe mo subscribe na mo hwe na won sabeka won otisa doma na bo cream no otiam nika na kwahwe Nana Bema TV abrewe jata Elias red bulb nipa mfon kwa enti yadan hye papa nana tseme sa west no a abeto so no red bulb no ene nipa mfon kwa no wo kire ye mu amahwefo wo hye wo be kire ne abrofo bi na ba hanum sei abrofo ena omo ba be ya ade no omutu igalamse na no omo se asase no omo nya sika no kre ena omo ba na me yema wo omo omo ba ye no wo mo beda ase no wo se ya be frɛ me old lady tiger
Oh, Lady Tiger. Red Bob. Red Bob. Broni na didi. Broni na de mame. Was say Red Bob. Red Bob. If you say, just say, Adia na. Wa muko wonu ma di o muko wuni ye no. Wa mna ye han. I swear. Na won hwe. Me dia me life am wo mu no. Ani madwuma me ye no. Sami ma busum brafo no. Se wo be di aduro. Na se woni be yi a wo hu so. Na se obi di ne hu beja. Na wo ba ifo woni fie. Na wa ntwe ho na me di ka ma wo just me ma wo di ma eye warning na me the red ne to so a na wo be tena bo so I swear wo be kan anu mema wa kan anu ase me bu anu ase na se bi ye nti bi kwa so mo pe be ye na se be ye ya no de be se wo bi adwuma nti bi ye na anu ya wo ba hanum ya maami ya na adura chi ni si bo so ya wono ade ne ma abeja saboso mo hwe ni ya wa nkwale wa brocho madwuma nye wono ade abeje ya wono akoro ya ko wo mo ya bosum chini we ya be yi papa se obinum se abibifo de na ase yewe nam ba brofo de omdom de ya de pa enti na mo bre no me na ya ma brofo nkwasiafo no samuwa no ye di nkoma ya yiwa masam firi mu na nasama mamusu a enye samuwa no aye yiwa masam firi mu mo bo mu ganafo abibifo mo bo mo soni ma wi na ebo mo no mo soni ma wi na ebo mo no kwasiafo we wo firi we o fra jimifo we ebetena Ghana wo mu fansi osu be pie mu wo mu ba mu so mu di nyamesom na ebra mo madu a ewi ase no no amotomo wo mu tomo tomo ebrimu eputumu wo mu toye mi wo ma ntomi bi tomo na na bibi amina na ne to na nyame ne to me senti wo mu toye wo mu antome mi wo mu akwaka mo mbe fa wo koi enemrem bia wo tete me se wo mu akasa de atiti ka me fo ma de age nchine ma bra wa dai ogama ba me de makọ famisa me do ba je nchine di famisa na ya me ya se no me mpo o masem mpo mo asem ka me do am kwakọ na som de anyamsom aba wo mo de bra mu nyame no mo de bra me na be ma kenten wo ma nfa amle me wo mo de bra mu ani mo ne e de na de abra yen ya ani mo ne wa mu ba ye no no mu so mu bra mu nyame so mebua aha na mo toto ma bosum gu ye na mo sesa musika kokko ma wo mo yo mu duru pum ne kototo mu gu ye ye twa machi ye de dade hyegem ne ye de asam so ne ye de dade agumu na no nsa mu jimi mu jimi na ajumu gan sabe mpreduasa wa mu wie ye no ana enne wa mu ba beto bosom de ko abrofo no enne wo mu betete akom enne ne na so amato obroni wo mi fie ha me beto bi so ojali aduro ende ye se ojali aduro mo adaroma ne mu am mo ahunu se ampa tumi so yo wa na mu beto bosom wa mu ko polish no ne ye mu mako chie sika kese na mo de akoye se simu hina no mo se mo mpe ye percent esimu hina no no akwakoye wa ye mpa anhwere ye mpa china mai ye pe Saint Michael ani mo ne mu Saint Thomas no ani mo ne eno ne ye pe ani mo ne o ya be ye se obaya hey please Nana I want tegale na say won wo say wa bodam me fa tegale ma nkwa broche pani kakra ma no me ni nanum pani kakra ma no hweke anwea bi na me ba bobọ na me di ama ne duru na yibo ne na so a ne na ho no omo nkwaje yesom no ni na sa me ma ne di okwaje omo nkwaje yesom wo mo fo Bible wo mo hunu say yesom me fa ma ne da ewom uye ni paboni ni me fa me na nanum ade pa fa ba kwa ya ne si na ne si ashi kakrama wo mo me fa me na nanum ade pa e ma sa ankwasiafo we ni mo ho empaleme no wanya na ye boni ani ame dia be ye boni ama me se me de made pa be ma sa ankwofo we ni nana kai ahwefo amohwen aha eye Nana Bema TV ene be yire wa ha pa wo hwesania ekro no ne nei ensem a ye be ka ho asem pa yara ho sam kase pa a ekoso titru minim sabrofo mem sa na tio ya bibi mem ha de ekoso Bema ene oba be kodem ade be chen na mfonni da bonten ebekwa koduru osoafo bi so ebekwa koduru chief of staff bi so ebekwa koduru minister bi so ebekwa koduru parliamentarian bi so ohini bi so na fe betimi akwa koduru president bi kura eso ene ya betikase yo wi adwen akache na ye ba bebusa ne se we efri titiana
ena aba na se bema kra ekofo oba e wo se mu nsam etimi pie e wo se oba no de babonten ana se bema no de babonten eye chiwade ana se eye de na ene de yetena so enso enie we ri ameka de nim se ye o maninsam watibi wahunu bi ebia simprempre ya se mo anhwe ne bia ye nsia no ya nka ho asem a ebedru baabi no oba kra ne bema ntimi nkodem ma ne yeyi o because wo kodem pe ade be chen akwasi broni ya kro ya fun okofa baaye ene niam ahodo bi be hu se mo adagya kra mo awroro mo ho no abeto abonten koso emrante ho mpanimfo ho obi bia se akoyi hu kese pa de amaye wararoma de na yenye me hu papa me o masem yi ensamfu bi kwaso se na simi so sa akom no eyesa na wo so me yesraw ekiki me so me beto bombo sa na me ho keka me yesraw so ho se wunyina so ane de aye na aba me nka ho asem ena me kan se ade na ba se fraso afo na anu de ye ba ye hu de na ba ye se de akodu o mampani ufo so o mampani so so oba bi de sabe ne kwati abeto abonte ne be ma na kasa ne be ma me kan ne be ma ye ne kwati enwen kasa ne be ye de minimu sa ne kwati anu ode abeto ne so be ma de oba kura ne kukodu afra ne oba be ma eso wo kwati ane wo ye be ma kwati ase eti ne kwati wadu o mampani kwati abeto abonte sa ne mprano no ana se nya se oba de ohuru obe ma na chese o ja wo ma sam no wo huru okotia mo mi da se chese one na yibribi eti chese oba ne se bia so no okohunu ye ena no onyo nso no ohunu ye memum owuro no ho kire no demo ena ohunu ya otwa ye ode bae na ye de we itna oman mu anasa bibi memu a we ye ne bie sem enkofo na me mpo masem no was shit baby shit man what the fuck brafo na bawie what ediem krase sam no ema ho anom ama sa oba no wo ba nchimifo no ediem krase sam no ewradi nyame wo ba no ye de ani wo ye Ghana ni wo free ma dishi kurei ai wo ye Ghana ni a sabi mpreduasa woni tete ye woni fie samum woni tete ye kura na wachimi papa e kire se woni tete ye se fa na every so obadie she na wo kura wanya na se ko mampani mpna ne wo a krasi ni ba e kafa hoho a wo fie samum wo de na Bema abeto abonte o mampani wanya nipa mi busao wo ye nipa o mampani wanya nipa wo ye nipa eti sakai wo no akra ntikade ai se wo se mi busao se o buru ho se mampani wo ye mi hwe BRETUO ewiase mi we wa ho ade mienu pe na hia me sa me na masuma no ma me cham ade hia me ba me aba ko pe wa wiase ani mi wura wotumfo kin Solomon ametene so amasole nana won kwaso pia na dia tosu mienu aya mi krom hene ono so wogu asia brikra bebio metene so anamasole dia tosu miensa aya mabosom nananom metemosua na masole di ataso nan ayo mampani director mi chow kruse piao o mampani a wodi mai nyina so chani pa nan no sa wo kasetia wo mu a na wa ha me pa me na adawo adenti na wa ha me yie BRETUO o mampani di boni ayenka nation father ye di boni ayenka wa ya boni etwedi ya boni echedi ya bone wan famra kwanso wan echedi ya fiaje payment bible krase so mi busa se wo kodi wa ba ya je payment na nei kwa si ne pen wan peni a kwa ne be kodem trokonko se so po ba fa trokonko ni fatu ba bi ma me kama se me hia me wo ko hu ayi wan ni hwan ko hu na ne ja ani aka wo kra wunya twa ni biem hwan acha wo de nya na ko hu omo na no omaja me ko fa bi wai we ya okay me kofa bi we wo kofa bi we me kofa no we wo kofa bi we anya me di duabo ba to kwate so apart from oyire mami kosia anya wo de to so sa enye yie ai ka obehu anya wo de to so titi na no ho ahwefo wa twia to fam anya wo de to so ai enye me se wa twia to fam bagwato se bia wuli kra se obetimi wo na me
me the end you to say. Atiefo so ma hu. Me fan to cameraman so na me nya wono ne dia no. Cameraman wale wono hawale. Etu na me bobodua. Atiefo from Akufo Addo fue. Wada wuru na fi na ekọ. Mami nya bebre. Mami nya bebre. Eche de ntimeja ma. Eche de etimi meja ya ma. Anya sami nua be ma no. Me pesa wo na badi ni doso. BRETUO hye. Ami kan kirew. Ye mfa semu ni agro. Asemu ye kura na edidi agro fa to nchen. Oba na oye saade no. Obi na suma no. Eyi obi mum. Obi na suma ne so onkoye saade no. Onkoye saade. If say ka oba de. Say ka plan president a. Wanya ni mo nyam. E ka de hohoa wo ho. Wanya ni mo nyam. Me na dawo. De na wo pa. Ebi kura wo fie. Obi akura ni wano ma. Wadi akunya ketua bi se kura wo hoda. Kunya bia ni fi. Na omampani. Na na do Bema. Bema na tikosi obi anim. Master. Wanu na ma chasa me mako school free. Bema ni manyamfo e. Omampani papa kafra wate. Mi bo mi mu ase chia wo. Pia o. O mana yako. Kafra anya wa kwotwa wo bi kwate. Anu odi begu omampani. Sawa bawe omampani kwati obetimi edi. Dabi. Kwate konofo sei. Sawa ba no kra wampani mpo no asenepe. Sa. Media me say watwe obi kwati. Anu odi aba. Anu odi begu mampani anim ase. Miwura na Akufo Addo. Na Bema papa bi. Adu premai. Anu odi begu nanim ase. Wa bodam papa. Oba na bodam. Wa bodam. Afa no oba na so anyabo. Wa bodada. Wa bofi ni fie. Chese ni fie kro mu ni ntete. Na sami wa yoko oba. Mimi fia de sifie. Ena ko bi ko fa. Ana me ko ye se ya. Ana sa wu ni se ba ya. Ye busia. Wagum woni mu. Ye be yi na firi mu ko be twa na so afiri kro mu ho. Ko wansi abusia ni mu da. BRETUO wo benya sa omprane na nado. Dabi. Ana sa omprane ohima bie. Bema papa bi se. Na me da me bakura ne twempena ye ka mesha ne se won ne kura makrokro no mebo ne babe odidi ananka na se tawugu nachi na do Bema di ma me na me pepa no fi kurasi ni ba wo be hwemanfo se wanya Bema papa bi sei na obi ama osika se gu nani ase na wo gu nani ase wo gu mampani ani ase na wo tu kwan koduru Togo ukoduru Togo wonti wa mukasa no a wabu Togo mampani uko brochire te Canada o what Canada no Canada crash oba na di wo muso Canada se yi ase England ase so ahu na wo te Canada na wo chimi sei wo te Canada oba wo si wa ko school say wo so educated as we illiterate kacha no sa me say wo ye kurasi ni papa tinana boss ya be ha man me mantemu nsemu ana da bi aha man me mantemu nanso oba na busia ana nyansafo bi ate ho a wo mu sabusiafo ne nyansafo a wo mu behu se oba no wagu o manim ase ti wasa ko mu sese o ye de wagu oba na anim ase awoso sa aba no kran ko mu ma ni nsi Ghana biem awosa ka Ghana kra no akeni kra ase ye ma no visa mo ba ha bi amo de ba Ghana biem wo ye man bofo papa chese na o betimi am aye hunu se de waye eyo man Ghana nyina na wagu ye anim wagu ya na wu busami anase wu mi busao wu busami anase wu nim na mi busao ane wagu anim ase sa wagu mema nyina anim ase be man wagu mu anim ase me ama wode me chana beto wo wode chana beto wa na oba na koye mi busao se chana wode beto wa na sa na me se oba na koye shame on you wanim na agu ase na koye ya na wagu mema anim ase oba na akoye ntu wagu mu anim fefe aden ena na ya santoa wo ya de pa no ye bomma din ye boy asanto adi an ya sore na say ya santo ye nyansafo so ba kogu amani mu ase a amani mu ogu ase Bema ye so kompaso a da bi a wugina no se enkoyi a bepe na duro bi wugina ho ma mema nyina tu ko na enkoyi a wagu mema nyina ani mu ase sa na kwatia no de ba na adwo ana se na abrem wose ne kasiye nyina no kwatia no enti wose ne kasiye na adwo ana se na abrem ne brem no kasiye nyina no etu apache se na ado kwatisha kete sirishone na papa so anoso ya kokokokokoko nani esefe
kwatia de say anu round na yi na anu ye kokko de asefe na se kwatia red no we kra no aye etu apa ye be wi broni bi kwati no amaka hu yomo me ehuru bi da broni bi kwati anu amaka hu yomo na anu no kokko no entimi aka yomo yani asantefo no yani blacks no mema na akasa no Ghana for mema akasa kwati no de oye kokko kra no anu no eye chocolate color Bema kra no a woye tuntum no ne kwati no anu ran no eye chocolate chocolate ene na broni bi kwati anu o ma ye editing anu o mo dia beto obu siri so anu o ma pampa so so me man pani o man pani adu premai anu o be ye ne sa anu wo me na dawo Bema senior high school nani atio wasi krasi ni bia Kumasi nyame wasi obi anko Kumasi nyame no mo ye no Kumasi nyame anu oba ni timbegu nani ma ase no wa oye krasi ni ba pa ni wa fa ne po senka wunya no a mi nyame ka ma hina ni so me na tase niema mi wi ma to na dura kuno obesa kuno mi say ya mi pa o say mi nyano a say wa be gina na mbaba mi fie say mi nia ani okwo timi aba mi fie adwuma mu ha say nana mi na me ye nana ado sa na ka me fa mi krado na ma tu na dura kuno nana say ye mfa ne se bi so aba me wone no ko yi wonye ye wo pe wa mfa ama no wonye ye de no pe bi ade wo pe wa mfa ama na wo kra wutra ye na Bema premier ni we kra diwa say ka no kra ka wo so ko no kra no say ko pe duani bi akono e de ma ni die odi no nti na ko te papa da supporter papa we mu ediu e ko peska ko no po na di na ko peska nyu ono a anti me ma no bi wo ho a anya wonu o nya ade papa nti na wo say Bema ntuahwe tie ma men kan sa mo nkira say Bema ne ho akono ati said the BRETUO wuti we wa bo shirt wo ye do bo nsa bedwam wo simu girei wa bo shirt papa bi awurade nyame asante Bema te se wo wanimu chiri ho ye hwe wa utiri tedwa sama kube ka mi nda bi a me mfa no free wo hwe na sa wuti wonu mi na wa bo pampe jeans ye choma me hwe wa bo achichiri kwoti nyina bo wanimu yi said asofu ye o ma bayi na 17 for no na wa ba na ko wanya Bema dro mi ntamini mu me pe black o pe black me pe black yo wanya se black na me de ma wo no eya wo de no eti na black adro no bi eni cry no adansidie wo ho we adansidie wo black na adan me de ma wo no me de magia tu udi dodo osai me busaw black na adam de ma wunya ma no dodo osai ma no de adan so de chi me fro me catch ro say me fro na so wo ye obasabasa we dia ma ho apa pa wo mo hwe atiefo na wanyo omrintamrim papa bi mema na mukoti mwaye ya mre no a ebo adonko no ebo nkono na etimi nsole no wudi twa 5 minutes wo ba na ma ne floor pepim me ba mo wadi 1 hour 30 minutes wo be bi say no nipa kro wo ngu ana wa 1 hour na so ai ma me no ni abrochire enti na wa ba na wa kasa kwati ni sha no wo na wo kan ongu ana wanya kwatie medium size na mu oden na Bema na so show mu akasa na wo so ho sane wo na wo matu mu ohwam te sa me na Bema kente me tuwe etwe wacha so ama no shepu kakra na wayi nchenchen ye mummo na wo de ayi papa bi abobo ho na wo bei adwata twei so na hwene papa bi sanche kameton yi bi egu so na wo bei butu ho na wanya mintaminimu na akwati ye medium size na wudi dwata wo bai wudi dwata no eno na ede abu akurasi ni ba akwa fa broni bi kwati aka ne yomo ade aba beto o se na ado kwati enya no a wajimi papa na sana na ono no akohunu okohunu aya musu so bini sumat etamo musu so bini sumat tamo seven preduasa ono akohunu okohunu owu ya na ugina ho mo against phone pa bonefo na ke ba ya kura ka Ghana fo mu nsoli nyina se 8 minye sada na lai se me ko bi na man kan bi na man ko bi so ye eti wo kan bi ana
Ono no koye no akohu no so. Woman you so ka bia na. Atena luprim. Ena ye dey. So no atena luprim de. Ene ye se betimi abase. Luprim be no ne tena mu. O so ne na atena luprim. Woni ne tena mu no wo kwaye. Ba kumase. Ebe ye dey. Ebe ye dey. Etu ba je say we player na nado de be kumase ya trotro. Bi ne ebusa. Aya trotro. Dabi obegya no. Ahwefo. Obegya no. Mesra mani die mu a. Mesra mani die mu. Ma mo fa mani ntu wanu mo say. Na nado wo ba what de kwansi bi na ba. Dabi. Wani obi na fitena mu ba. Oba so a obetimi am obi abegya no. Obi a ne ho ofe te se bia wo sei. Abegya ne he. Okọ ba bia so obetimi am akogya no. Na sa ya mi aho. Ani kadia medi ni ko bobo ma ba so. O wedi na na. Aka mi amema na mi ntaminim. Na ma to me bu adwata ne pa ma wahu ni say yes. Ani kami fa ni ma ho. Me krokro na me na besi dan bia ma me nana. Ama sabe me papa nya baby party ne mu a kami de kwati betudwa. Ani wanfa mfa yiye. E de kamedi ni wudwuma papa na me wia ma krokro no me di nsuo nwuna gu ne ho ato me bo aya asanti fufuo abunabunu ne nwankwan we de tete ka betwi na mle yugum waje na firi kansam ada bi on say ka metwi bi ono de ka me ni firi ni nsam ka metale ho nanso maami Oba Penny, First Lady, Wadawroma, Obama, Wale, Mekawani new. Ma Wale Chief Inspector. And my young so cry. Me boku no humba ya ma. Why? Menye no. Mengwale ya dia kajaka. Me bona kusoka papa muka efere. Enso emma humeka. Sabe sanya wo kan ya soso buni so am. Wanyaye. Na sabe yemfa ne se wa ye kura. Aden nyankopo amma me se ye nya na. Na nado nkwa ne president a wa be wiase a wa twempena na mi busaw. Oh Dabi. Na nado so twempena e tabu ana. Eno so enchiri kura. Eti no Ghana for a problem ne say. Bisa so oba no ne Ghana for ma mo problem ne say. Ghana for ma de any problem. Mo ni problem asem na mo kofa ba no kofa once ahwede ba fie no ono de anwansa na ye den e ba e. You say the Ghana for ma na mo akofa. Ani e de ode ahwede yi ba ye. Ahwede wure me kam wate ase se enya na na ado kote. E na wo kura wo mpe ompena. Ampe wo da wonfa wo nye ku. Na nado nya ne mpena no eti nipa o ma usika se begu na nado enimu ase no nyame be chia wo ni nipa kroka mu wia yani asante ya no nyina Ghana fo nyina no ya bompa ya bone edi wachi ungwale ya wunya kunu da no wawu uba brewi ase enso ansa no wawu sika na nado wanye eni soso na nado nyeye na nado wanyeye na etireje boyfriend ya pa wanyeye waye nsokura no a enya ne kwete no no ena bia wo kana sa ne hwe kwatia no kwatia ya da na nado twempra na aye den enya hwe se no na ma ye ne yire kura ni musa tie ne yire kura de ye de ne a ne yire kura ni musa na ma be pe no na ye kura ye na nanum aye hu ohun ye kunu no mo ntwempra na bi mukuru no mtwempra ya kwa ya na nanum aye hu ohun ye kunu bia na mabu mi nsa suma abeche no bia na kwatia no ena mitimi na se mitimi na mikunu kwapo obi di ama na no na aye de de mi busan se enka ho na se be ma no fo achi a suma abeche enyeku enka ho yi enka ho anu de enka ho enka ho na me pese o ma oti ase se na nado nkwa ne president amate se wa twempena se mo Ghana fo ma na mo akofa ba sesei wakofa ba na me ka ho yese wakofa ba na me ka ho enframa emfaaye no na ahwedifuo mu ye di nti di enframa na kofa ya e ma ye hu se ahwede ye den e wo so nti enframa efa nti di eti di na enframa ne fa ye kosi sei ohu no a ko ba beka wadi so wasi wadi no a wadi kwatia no enya na nado kote die wadi ba anya na kote oni no anyo oni no ahefo ayiro woni no nyana nadu ni no hu wadi man wo peswak wadi purpose ya me say that ble wo pe bi for social media na nadu no de ne beye e say nana Ghana for yenye say ni pe den say o mamu ni nyira ya na ni si Ghana ha bi na wagu ye ni mu yen twena su wa Ghana ha na busia afọ ko pacha we na busia afọ ko pacha busia ni bi obebe bi o mo nchi ni ntum
na se nipa ba ko wo ma tetefo na am wo ma yesa abusia mi ayetiti mi yie me fele se me yesa de no kura se be makura be ba ho na odi ni din be pie na je se be makura be nyame obedi me na me di ni din be pie na obi asopa me ama me ho atomia be hwe mfifire wo twe okatrema wo twe okatrema se ni akra na edene na me sa de me kunu to ne bo eba ba boy me mudwe na me de na osan taye dro ibi so di hu adanse wo hwe sa me mpeso obeye mle odi hu adanse me mpese mu be ye na we wo kase wo mpese obeye mre ye wo no bi wo ho a mprempren de wo de be ye dwuma ma ho ayen ato but as time comes on mre bi bedru ye se ade no kra no ebe ye se nkontombre me de ma wo no ona se me nyini sa ani acheye na wunyini na mu yese kontomira wo busa me ena ntina me busa na gablo udidi sa de me udidi wa maji wa munuro no na apɛ ho mi dwabroni udwabro me da se wate mam 5 mi dwabroni me ka se mi dwabroni ana me boa ai wani ate wo se me broni sisifo broni wo sisifo me se wutu kwan kura na wo hwe se de blacks no wo de ye wo mu a ore beko me ko India no ana me kwakwa ye research mini medre no me wa no ma na ibroni ba no ye mi sei wo kra wo ye kokoyi no ye mi sei anu aye sei ana me se mi be guwasum amu atasitase niema wa ha abua na wan fa tumi na anko wo prakoti se akwala de se enkwala de ye nye wo mo hwe prakoti se wo ma te se ye de ye fi na so wo prakoti se okra mo ne nam nipa ho ama nipa ne mo ya abua ba ka fa jimi firi ma me nko wo se ye yi abua pa wo mo didi fom a wi wo abrofo na wo samum ai so wi ya abua nyame firi ho a wo na wo so wo ma jimi no wo ma jimi no e no mbeka so yi abrofo firi nyame na wo wo nyame firi ho a wo yi nyame firi abrofo na wo enti na turumu si yi o mo de no nti de ye mo na ma so wo mo so e na turumu wo mo abawi ase no na mo nya hui na so mo bia na wo so ho na yi wo mo de wo na yi wo mo de na enti sa wuti hoi no obi di wa kuntunu ho no wo wa gombia sulutu a me de se me na toilet de wa no abo pampers enye jimi sa kutu wo na anyoku ba ma edu tunu mu na toilet do wo na wa bo pampers na wo ko toilet kura wo nyimi wa jimi se mfiti ase ne de yade a ebe ye ode na ne mfiti ase no da ho papa bi da ho so wanya santini ba watu ne bo ajali ye awohuru mu ade ayi body flash afifa nchenchen na wa ba beje medre de memu chie awo na abema kenten wo hwe me wo medre wo wo de shawasi a memu chie na wa beji ne mu achie na wo de wono no wo twene to ni motuo mu ba bia sente e ba ye na wo di twewei twa papa wei utu ala etwani de akire wo se wo mpe twene se plastic no wo petunu mu wa boa wo mo yesa aye moa wo mo moa kasa nana ahwefo ohwen ye de dure kasa yedi ho adanse a obi be kasa waka bibia ye den ahye ya no nanso wa nkwa wunhunu sa dure ho asem na ahwefo tumusu metobi na wo mo haw emfiri wo mo so medre kra de enso to eti wa metokra me yemfa me ho ya bi de aka ni we afa na me ba me sa ba chibie we ye fe no mintamini o mintamini ye dra medinua maku 75 ena wa hia ye ana me de we ye na bena ana we ye ni root we ye ni hini ana ma hie sadro we wo ho no mo ma emema no a wo mo kwatimu omre no sebe empreduasa wo di twesesi ana ne ho aba wo madronie we nso ye na bena eno so sai gina wo mema no a wo mo kwatimu ayeye mre no sebe empreduasa wodi di koko be sa trema ba ko na wodi di koko ana se nkwan ana de begu nsuo ma no me medro ne boarding pa aya amanfo ba mo se o mo pe bottle no bottle we wontimi nto
Untimi nto. Medro we ne bottle untimi nto. Se bi onso to akoton. Agi se me bubu. Na wo ton wa Ghana ha me ma. Efiri se Ghana ha fo no. Wo mo ya na wo mo wo ya no wo makoye Biafra. Wo mo koye yam bidie ne niema na wo mo dia fra. Wo se na na be medro. Sa abrochefo ne dia wo to bottle a no wo skat betimi atode a me de Bema no. Na Ghana ha de kakra bi ade bedi twe. Afili te say wo bi a wo 5000 wo 10000 bi me ma wo nto emroso na wakọ akofrem na so bi wo abrochi no ohwen na wo hia dro bi a kwan be so na obefa ne nsa be kan dro bi one say me deliver efri say me wo delivering boy wo hono ma ya chechira na wo di bi ko nya na watwe bia de bia ne say wo ko o maaye ya ne ade agum na wo de wo number na obi bia agu ho na ya send amount na BRETUO na brochirefo no wo mo bre wo mo de wo mo bre wo mo kwa wo mo ho ban e wo se wo tu kwan a wo ho ban Taba bia komfo bia na ni eden me de say de mani eden sa na ma bosum nyina ate ni eden so awo no kre pe komfo bia na ni eden na fa hu beja no na ne mi ko mi ni me wo so hye me ni amanie fama nhyerebofo obofo kasa wo bosum kasa wo nhyeremem ene wa bosum nyina se wo madawroma Wamumo me ho ban na me nko meduru na afi bi edura medase me sikan ne me niema nie me dwan nie won tena so na won de bia won fa me bo me ho onkoma me ban me hu fu a onno me so a onno odo onno a ye do wa de obewu onno ho so a ho onsu me hu fidie wa mu ko mu fo mu hu meja na mu kwa so mu hu ni sika so wa mu di Kristo ne nam eni no kre ni ma me wo no wo di Kristo wode ne kwa so de ana tete no wode ne kwa so de aha anu nti ya to ya mamre na twene akwebo se dan katu anyamanyama matu amamre na twene eduru de eden a eni umba mo anu omo hwehwe na na be market enipa mfo kwa eduru de eden a anu hwehwe red bulb so ahu ya obi anyini sika ani a otwe na wontwe a Oma wankwa adwumam ami anyina dia won hwehwew obi amuni kwase a won hwehwew na brabo antofom a won hwehwew wanya spiritual marriage na obi di na najo na ni kunu su di no na ni pakro di nanim abehuno huna no na ni kunu ja no eno de oba abehwehwe na na bema Ye mumie jeni ye na brebibo ye mumie jeni ye emrebibo mumie jeni ye na brebibo ye mumie jeni ye na brebibo ebrebe na eba ebreba no wo ba betu agu ye so se nwansena aboa bi awugu wonom no abo ba betu agu ye so Sangwansena aboa bi ewu da wonom no so ye di akomu e di efri titio na ye mumu die akomu e efri tete na enguso da oduma nkoma ba de na mo wo ho na mekom titi akom mankoma mi edeni a mekom titi akom mankoma mi edeni yadi mi podi asha mi nsa mankoma mi edeni a yadi mafina asha mi nsa mankoma mi edeni o mekom titi akom mekom titi akom mankoma mi edeni ye mekom titi akom mankoma mi edeni a mekom titi akom mankoma mi edeni yadi mi kosi asha mi nsa mankoma mi edeni yadi mi doso esi mankoma mi edeni mekom titi akom mekom titi akom mankoma mi edeni oi nana wadaroma yeko ade ye sie e wo se eye sua de kese pa ema nipa bia sanse ntwaye kura se esumaye mu nsem ebepie abonten waye oba pani na ye ba wakati efutuo ben na ade ben kase bia ma nko a wo de be ma mebunu a yesi so a ye ba yo BRETUO ba wadawroma meda wase asam no amama bemu abu mafo mewranko ya asam na ya time kra ni enyan se pani bi sei pani bi sei na wobetima aye nkwase ade we yafa na ho tiefo
dia futuo kakra me de bema yenuanom mma ha ema we dia ba ma ye na saa ba ya wote Canada we de wagu mani ase correct wagu mani ase papa na fenso wagu man Ghana so anim ase no correct eti se wo honomo na uti se president ba na wo ye bibi ananse ekrom honomo no emre da honomo wudi so samra we de e wo se krom amra nie mi di so a na di ye adwuma na nyankopon ne nananom abosom mpem na o matwia wo ka e wo Canada ho jo adesiema ye di adne dachi a ye behwe fraw ti ene nana be makenten ni TV na wo hwe kai se KENYASE adwumam ena obehu ye KENYASE gawo junction ho na obutu ayi na adwuma yesi yare ye court atima dwa nansan ya anto nyina se ye stroke se ye ulcer se ye diebe wa na wonu yade se ye awo so be memwa ye mre se wonyima na aseye se spiritual knowledge hawo oba waduru mpanim fie so kunukura wo pe bia wonya bi se wo pe broni so pe bibini so bia bu kwasea ene ne keka ho wo wutie na wo hwe wo na anim wo hawo omoden se ye number no a egu screen na se no obehwe na wafre no na ha no dagne nyina etu obetwa kai se obehwe yen na wa subscribe na afei wa share e dia ma wonua bi enso ahwebi medi di BRETUO ba kwasi twumasi Mandela menam di dwumadi ho tiame ndepem no ye besan e dia hia bio yada mo ase yama mo no hwa a apiao